Čak u toj bazi podataka mogu biti ljudi koji nisu u stranci, ali mora se potpisati da hoće ispred stranke i tako dalje. Predsjednik kantonalnog odbora SDA Sarajeva, Faruk Apidžić, otvoreno je izjavio da ova stranka ima spremnu bazu podataka svojih članova iz kojih će crpiti kadrove za upravne odbore i direktorske pozicije. Da li je to dozvoljeno? Zakoni u Federaciji Bosne i Hercegovine propisuju da članovi upravnih odbora javnih preduzeća ne mogu biti osobe koje obnašaju funkcije u političkim strankama. Imenovanje bi trebala biti provedena putem javnih konkursa i na osnovu stručnosti kandidata. Međutim, u praksi to nije baš tako, što se vidi i iz stava Nermina Nikšića nakon što je 2023. preuzeo premijersku poziciju. Vlada treba da imenuje ekipe koje će provoditi politiku vlade. Naravno, kad završi ta vlada, treba da završi i ta uprava. Mi dogovorimo ko treba da bude i onda se kao ljudi javljaju na konkurs ko će biti član uprave, a sve se zna ko će biti. Zato smatram da bi ovo o čemu govorim bilo puno transparentnije i bolje i kvalitetnije. Kamo sreće da uopšte nemamo tih prilika i da se najbolji ljudi na konkursima biraju, ali se znamo da to nije tako. Konkursi bi trebali osigurati izbor najkvalitetnijih kandidata, a političke izjave o postojanju unaprijed pripremljenih kadrova dovode u pitanje svrhu javnih konkursa. Zapratite nas za više ovakvog sadržaja.